Novinari pitali Kalinića o osjećanjima prema Zvezdi, košarkaš Barcelone im je žestoko odbrusio. Košarkaš Barcelone Nikola Kalinić odgovarao je na pitanja novinara posle meča sa Crvenom Zvezdom u kojem je Barsa slavila. Evroligaška utakmica, nema šta nego će da bude teško. Neozbiljno smo odigrali u trenucima kada smo imali vojstvo, to nam se dešava već više puta ove godine. Mislim da treba da prelomimo utakmicu, da završimo mirno i igramo do kraja, da razmišljamo unapredimo, rekao je Kalinić srpskim novinarima u Barseloni. Kao bivšeg igrača Zvezde, novinari su ga pitali kako se osjeća kada igra protiv bivšeg kluba. Sljedeće pitanje, odbrusio je Kalinić, a potom govorio o igri svog tima. Opuštanje je bilo, mislili smo da će druga ekipa da odustane, da odemo kući. Ali nema razloga za to, svi se bore, svi gledaju da se vrate u utakmicu, treba da ostanemo tu disciplinovaniji, rekao je Kalinić.